Dobro ljudi, Branko ovdje, dobrodošli u novu epizodu Star Power napokon, yeah! Dobrodošli u novu epizodu, danas idemo Brawl Stars. Ovo, malo sam mi propastio ovo sa onim Star Power, yeah! Evo, JBG. Tako da ljudi, pobedio sam sve gameove, sem ovog, zato što je tek došlo. I ovo sam pobedio sve. Dok je zaradio 65. 3 gamea zaradio, 65. 2 gamea pobedio. I jedan samo izgubio i dobio 5 piških, imam 90 da sam. I da ljudi, pobedio sam po meni najteži game ikad, Lone Star. Idemo u jedan game brzo, playa Jane stavom, brzo vam sad nešto da vam pokazujem. Da pokušamo da stignemo do 9000 u ovom videu, a može biti live stream na 9000. Ovo je bilo jako. Mene ljudi ne bih se mi da stignemo do 8 ideja, to je tako nam. Okay, noob. Nubu. Kako se sva? Ajde, fokusaj ćemo se ovdje. Koji ćamo više? Pratite, mam planiram da uradim nešto, da dignem spajka na... Jebem sve. Ovo možda bi ovo potrebno što ću njega bere.
Jesse. A Jesse je bilo. I ja sam mu došao ono, u fazonu. What? Otkud ja sad prvi? Šta? Ovdje ljudi, fali mi ovo. Oh, sweetie! Nju planiram da dignem na 9. i moram nekako nabavim star power za njega. Ovaj star power mi se sviđa. Ali onaj želim samo zbog da healam 800 healtha, brate. Pošto to je dobro, brate, ovako kad igramo solo. Ili onaj ghost event. Onaj showdown drugi. I odmah si healam. Tako što... Batam sam na sebe. Čekam auto im baci ga sam na sebe. A ovaj što je najbliže igrača. Tako da ne se približim tu da vidim. Zakasnio sam. Idemo mi sad odavde. Nema šanse, nema. Drugo mjesto nema veze. Danas zaradio, nema veze. Tako da... Hajdemo mi ljudi, brate, ne znam. Ne znam da sam stigao do... 8.000 do... Жестока конкуренция. Я не Bjeri, kakva je to izgleda? What the? Evo sad imam, ne znam koliko imam. Idemo da ga dignemo na 20. Kad ga dignemo na 20. rang, izađi igrate. Ja imam skora ko Srbija, bukvalno. Damaging, sad ću se ja to. Prinsiti ništa majka.
majke izgledala mi je dobro. Takola. Majka saj, majka. Ovdje ljudi one pajke. Neki prošli. Oni na jedan prvi za neka kola. Ovo je jedno. Op. Idemo u jednu istu kutiju. Ne! Jedno drugo mjesto je 18. rank. Ajde idemo na 19. rank, ljudi. Ako ide... Zato što malo mi je... Ja igram star power, nema niko star power. Moj rođak i jedan igra sa star powerom. Svira ljudi, bukvalno. Ljudi imali star power. Uključujući njega, on je bio 5. Sad kad ja igram, nema niko. Ovo je dobro, ovo je dobro mislim, jedan hit. Treba mi 2 hita, nema mi za star. Ovo je star, ovo je star, nema šanse. Iskoristit će ultu i ja sam gotov. Ok, ljudi, sad mi fali drugo i prvo mjesto. Ovo su mnogo jači protivnici, znaju gubati mnogo. Se sakrije. I tekamo majka. Kako sam zaboravio ljudi da se ovdje nalazi. No. Ok, ljudi imamo osjetljeno s jednom sam startu. Koristit ću se. Što ću sada koristim? Ajde ovaj game i još jedan. I završio sam, ne znam koliko sam zaradio trofeja. Ja sam gubio sada. U ova 3 game sam gubio po 2, jel? Ne. Po 2. 3 gema po 2 trofeja manje. 3 puta 2. 6 trofeja sam izgubio. Nisam siguran. Pišite u komentari, ja sam malo sad zaboravio. Da li sam uopšte izgubio 3 gema? Ovaj i još jednom ćemo playa Jane i to je to.
jako odlučen da izađe. Ja sad je izgubio 3 godine. Svjesno sam ovo. Evo odlučen. 15. To nije loše. I nismo uopšte ni blizu. Negdje smo na pola. What the fuck, koliko mi fali. Kako sam je izgubio? Ne, nisam mnogo. 43, ne 47, koliko? What? Ne pojmi ljudi koliko. Imamo još jedno solo i završavamo. I poslije ću ja tamo igram izbog. Čekam sljedeći. Zato što tek sutra mogu da igram onaj game za koji ti treba star power. I nadamo se da nećemo sjajno. Senti. Rozalija. Prije ono mala idica ispala izgleda pogode. Spajku da. Osmi. Nesmo da budemo osmi. Jel, ljudi, kasnije kad budem edito ovo video, moram da vidim da li sam ja bio 3 puta, 4 puta zaredom. 7. Joj. 7 mjesto stavio i dao mi je bogovo internet da past 7. Nije toliko loše. Čive. Jesam. Jel? Da, jesam. Ojo, ljudi. Koliko me je sad ovo iznerviralo. Koliko mi fali da ga igram? 7 trošnja. Ljudi, to je to od ovog videa. Mrzim me sad da radim ovaj. A samo ću vam reći, ostavite like, share i sub. Jer svaki like sve se bliže star paveru ako igrate bravl. Ako bravl, koji bravl. Ja sam danas malo čudo. I šerajte me svojim prijateljima da znaju. I kliknite na zvonce da znate kada izlazi novi video iz Brawl Starsa. Vidimo se u sljedećoj epizodi.